Evo, kao što možete da vidite, znači ovo je pregled izbornih rezultata prema zapisnicima o radu biračkih odbora za izbore 2012. dat od strane Gradske izborne komisije. Da bi vam bilo jasnije, pogledat ćemo, znači na izbornom mestu broj 24 Boško Ničić ima 103,21%. Od 498 birača čovjek je dobio 514 glasova. Taj trend se nastavlja recimo u Gradskovu da ima čak 142,48%. Od 113 upisanih birača koji su glasali, čovjek ima 161 glas. To ćemo sada naći i na izbornom mestu 47 Velika Jasikova 198,45%, 194 važeća glasa, on ima 385. Lubnica, izborno mesto 61, od 113 važećih glasa ima 127, što čini 112,39%. Gamzigrad 231,65%. Kao recimo i u Grljanu 2, 176,40%. Sve smo pravili. Evo ovdje. Daj pokaži da stiče glas očiš. Šta je ovo? Ja ne želim da... Ti si bre za apso bre čovječe. Pa dobro, neka bude tako. Pa ti svaki put bre kod tebe neki problem i samo kradete. Pa šta krademo? Pa kako šta kradete? Štampate listiće sad ovde, prekrajate izborne rezultate. Ko prekraja? Evo bre čovječe, ništa ti nije legalno. Pa što se došlo ne zapečati? A ko je ti za to? Pa ko? Pa ti si državi stručašu. Piše u pravilima o radu biračkog odbora. Što nisi vratio? Što ovo liči? Na što ovo liči, nešto? Evo su tu i... Dežurnog tužioca, gde je Vlada? Vlada kao podnosioc, zove dežurnog tužioca odmah. Na što ovo liči? Na šta ovo liči? Pogledajte ovo, molim vas. Pa što ih sad lepite? Pa ko ih lepi? Birački odbori ih lepe. Pa gde su birački odbori u punom sastavu? Pa kako mogu samostalno oni da lepe ovo? Ja ne želim da... Pa šaljete ovde policiju, druže. Ovde policiju šaljete odmah, znači u opštinu gore. Jer ovde dežurni tužioc treba dođe da radi, ovde je krađa izbora u toku, pazi. Evo i direktno lepe ovde koverte gore na vratima ispred sale Skupštine. Ajde. A predsjednik komisije? Bože. Nešo, šta će ti ovo, druže? Ne želim da primim nezapečaćene koverte. A ko je dozvolio njima da pakuju ovo? Ko su oni? Ko su ovi ljudi? Ja ne želim da primim, a oni neka vide šta će da rade. Pa gde kako unose ti džakovima, Nešo? Ne želim. Nešo, unose ti džakovima. Evo i koordinatori iz Republičke izborne komisije, oni su... Pa gde su koordinatori? Evo, oni primaju za Republiku. Molim. Gde su? Pusti koordinatore, a kako vi primate ovde, to mi nije jasno. Evo, dođi. Pogledajte ovdje šta se radi. Bez kamera. Gdje su lokalni izbori. A što ovdje bez kamera ako su lokalni? Pečati koverte. Birački odbor. Gde je birački odbor ovdje? Ne znam, oni neka nađu rešenje, ja ne želim da... Ovdje nađe rešenje nešto, znači nije ovdje ceo birački odbor. Ne želim da... A vi ste im rekli da lepe ovdje koverte, ne želim da primim nezapečačene koverte. Samo malo, ali ko ovdje lepi? Kako je si? Nešto što ljudi rade ovdje što je? Da vi popakati. Leže ljudi kao posle oluje. Nešto kriminal, nešto. Nešto kriminal. A gde je ovdje zapečaćeno? Ne znam. Pa kako ne znaš nešto? Oni su svi otišli sa biračkih mesta Da. bez zapečaćenih koverti. Po zakonu morate Bez da sedite i zapisnika da su brojete. otišli. Ljudi su samo pakovali onu u džakove i otišli. Tako je. Pa Bez zapisnika. Pa vi ste predlagali te ljude, mi ništa nismo mogli da uradimo. Otišli su ovi Ursovci. Ne znam ko. Oni su otišli po Begli sa džakovima. Ne znam ko. Pobegli šta sa džakovima, molim? Pobegli sa Evo ga
predsjednik opštinskog odbora u Regotici. Ajdemo da vidimo šta radi. Grozne reaguje. Tu je. A šta će raditi? Ja samo zapečaćene goverte želim da vidim. Rado, zove policiju da dođe. Nek dođe bre, stavimo papiri nek ne teraju zato, bre, neću da čekamo. Gospodin, vi s kamerom. Ovo je izjavanje. Ovdje nemate pravo da budete, jer možete s kamerom. Ne, dobro. Snimi ovo lepo demo. Druže, samo. Ne, neka napusti gospodin Grad, nema pravo. Dobro, to je u redu. Samo malo, ovo je moja kamera. Lično. Čime? Sa kamerom ne može da snima. Zašto ne može? Zato što nemate pravo. To nije tako, sve je legalno, druže, ovo je Republička izborna komisija, bre. Ovo je grad. Hoće da ne pijete? Ne može Šta je to vidite, hoće da ne pijete? Evo Žakovića u tajmu, vi zovite. Hoće da ne pijete? Ne, pozovite policiju. Hoće da ne pijete, vi zba, hajde. Molim vas, Ovdje ćemo napustimo zgradu. Mi smo došli kod tebe. Ovo je Rik. Kod tebe kod kuće, da si ti gledao. Ovo je Rik. Mi smo za veliku tiju. Materijal su došli, vi ste izgledavati, vi ste rijete. Znači, ovo je Republička izborna komisija. Republička izborna Da komisija. ne vi nas izbacite. Moje tebe ovlačan, vi nas izbacite, mi smo dnevni materijal. Gospodine. Evo, poštovanje. Imamo krađu materijala. Ovi su predsjednici ispred Srpske napredne stranke, Pokreta radnika i seljaka, predsjednik KIK-a, članovi gradske izborne komisije i tako dalje. Ovdje se je došao materijal koji je totalno po hodu. Lepili su neregularni materijal, kaže on ne zna šta da radi sa tim. Evo ga, lepo. Već je tužio, ušao ovde, zapečatio mu je kompjuter, a zapečatio mu je kompjuter zato što je dao pripreme Bošku Nikiću za ove izbore da se pokrade. Dobre. Svi ovi ljudi, svi članovi Biračkog mesta koji smo doneli materijal. I terali materijal da